Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Jadi gagam. Hadin jo ka artarik umanay balay ka ekabajia. Lay tarik saw tarik kisiwan ketik yubab 20 tahun. Bat yu kernat. Tose sngubha. Anam ta pinut ban ong badahana. Ba kamut bangi ngingkit ya kapop ke NPP. Nga ong ipi kenong rim ka bangiyeng. Day nakakadaw ba ublay ukur ku yang i hapden ke si sakren beg ka palay pujay lay puski. Ublay ukur ku giyo ar produksi. Kajingker ku ublay kaya beteng giyo mentar popra. Kajingker ku ublay kanang beteng giyo ar pokendai. Bat kajingker ku kajong ublay kanang to susu ngin cross lay pulay kung mga ong hakawe kijalang ha kata kapor ngin penhiar na tunumbos piap-piap na kagijak kapor kalajan ngan syutul pa api kapor kalajan nakadawat ya kren kopya rem leno elut kai leno wat kren kopya namar pipoy hasret teriat day imersiang dem tedong. Tuang ini mi nang ne nak rakap daw, dak apa shit hem. Saumetik. Wat ya dem. Kajing job ngayo i, kasaing kajing job ka bedon burom. Ngayo i keladon lepa mentah. Tenak rakap daw ngong pi, wat penlerain lem, ya UCM, ya ki arngut ki deputi CM, ya ki ministers, ya ki MLA, bat yau badeng samle. I bet kajing job ka badon burong. Kajing kerku katu haka konstituensi Jombi. Ya kanika sansnem ka Banwan. Ar hajar ar polai, hadu ar hajar ar popra. Kumlay episi ajar.